Tad atnācām uz par stendu vēlreiz. Ja? Satikām mēs Jakubu, un viņš teica, ka mums izstāstīs jaunākās lietas par Pardu. Yes, I will show you 3 most important new devices that will come to the market in the next months in 3 different categories. One will be a premium monocular called Leopard EX. One will be a scope with completely new design and with very nice rangefinder integrated in the scope. And the last one will be a multispectral binocular, thermal and night vision channels included. Let's go. Let's see. Let's start from this product. This is our current successful device, Pantera Mini 256 sensor. So the small sensor, that's our most budget device in thermal category. But right now we introduce the same body with 384 sensor. So it's a higher resolution sensor and in 2 lenses. What is really interesting about this device is a rangefinder that is built in the turret here. Okay. Our innovation for this year for the compact devices, it's fully functional, very nicely integrated in the device, doesn't make it much heavier, and it looks quite cool. Yeah, okay. And this is 25mm lens. I personally like this one most. This is the 35mm lens, also the rangefinder included, and this very compact style with the scope shape. So let's go for the Leopard at the end there. Okay. Nu, tātad paskatīsimies jaunos monokļus un paskatīsimies, ko tad mums saka pats pārstāvis. We test already the old Leopard models. Yes. They are really compact. Yes. Pocket size. Yes, this is different because this one we want to have that's called Leopard EX. So each of our most premium products are called EX. You have Night Stalker EX, that's our premium night vision scope. Pantera EX, that's our thermal premium scope. And this is a premium monocular. You have all the high-end solutions here. 640 sensor, big 50mm lens with integrated rangefinder. You have the screen that is 2500 by 2500 screen. Okay. So this very well known from the largest maybe in the market. Yes, largest on the market screen, that's it. And this device also has very nice handling because you have all one hand use. You can just focus with this hand and this is the magnification. So you can really use it with one hand. Also will be available April, May. This is a 50mm lens and there is a 35mm lens, a rangefinder here. It's covered behind this, the 35mm lens. You can test it, I think you can really see well in it. The focus under your index finger. Nu jā, ko var pateikt, ka tiešām ļoti piedomāts, par ko mēs iepriekšējā sērijā bišķi pārmetām, ka tās pogas bija ne tādas, kā vajag. Tad šeit tas ir ļoti atrisinās pilnīgi, kā saka, jāsmēda. Un viena svarīga lieta ir, okulāram ir distanceris. Tā, kad tu esi ziemā, tev viņš neaizsals tik ļoti, un pats galvenais tie, kas uztaisa mazas distances, tur skropstām. Vienkārši nosmēri okulāri. Es iedomājos meitenēm, kas varbūt sapucējās uz medībām, kā viņām ir. Tā kā jā, šitais ir foršs jaunums, un šitais arī interesanti, kurā vietā stāv attālu mērītājs, ja, tāds risinājums. Ļoti forši. Okay, so then we can check this multispectral binocular. Yes, let's do it. As many of our products, we have very compact solution for it. Night vision and thermal channel. It's also the entry-level product, so you have the 256 sensor, but it's surprisingly good. And 4K night vision sensor. Of course, rangefinder included. Of course, the very strong illuminator. There are a few things that are really interesting about this product. One is the image stabilization. It works pretty well. But image stabilization, it works only on digital or on thermal also? Both channels. Okay. Both channels. Also, the price is very interesting for this product because the MSRP, the market price, will be €999. Wow. Jā, man pārsteidzoša cena. Ja tāda cena būs arī Latvijā, tas ir kaut kas wow. Bet man ļoti patīk, ka ir jauna tehnoloģiskie risinājumi. Un tas okulāru padarīšana, tā ir baigi svarīgā lieta, jo citiem ražotājiem tas izdodas, jo viņi uztaisa ļoti tā kā plašu redzeslauku uz ekrānu, tu to nemani. Citiem tā ir traģēdija, ka tu redzi, tev centrs nobīdās. Check the thermal channel, how good the image quality for the thermal is, just for the 256 resolution. Jā, okay, jā. It's really nice. It's really nice. Tas izmērs ir vispatīkamākais binoklis 8x30, teiksim, poro izpildījumā. Ja? Tad šis atgādina ļoti kaut ko tādu, kādreiz agrākos laikos. Ja? Bija artilērijas binokļi tādi, un
Un tas tāds forši, jā. Nu, un arī tāpat cena tā kā, prieks par tādu produktu, un šis varētu būt ļoti, ļoti interesants. Un arī šobrīd man Jakubs rādīja arī to, cik asu bildi viņi izdodās ar 258 sensoru. Un patiesībā par ražotājiem runāja par digitālo kanālu. Kad tu aizbrauc uz mednieku māju, uz medībām, dzinēju medībām, tagad es biju aizbraucis un visi rāda savas digitālās bildes, kādas tos buļļus nofilmējuši ir, ja? Un tad tu skaties, ka tam padam ir ļoti laba bilde. Un es ko teikšu, kad uz to termālu arī tāpat viņam izdodās. Jā. Un arī tāpat stabilizācija. Tad maza distance. Ļoti grūti saprast, jā, bet viņi ļoti labi lēkā. Nav tāds sajūta, ka ekrāns lēkā. Bieži vien ir tā, ka tas ekrāns tik lēni pārvietojās, kā saka, bilde pa ekrānu tik lēni pārvietojas, ka viņš tā kā lēkā. Tā kā te ir viss kārtībā. Super brīnišķīgi. When we can buy it in Latvia, in Riga? So I'm expecting April, May, between those 2 months we will introduce. Second half of April, I'm hoping, beginning of May latest. Vēlies noskatīties pilno testu. Apmeklē premiumoptics.lv. Mēs noteikti dosimies bukos ar šo te produktu un apskatīsimies, kā mēs redzam digitāli, termāli, paskatīsimies, kāda ir stabilizācija un sadzīvosim, cik tad viņš ir kompakts un patīkams. Un, protams, ja kādi papildus jautājumi, tad sazinies ar premiumoptics.lv. Mēs tev atbildēsim. Thank you, Jakub, for your time. Thank you very much. So, see you in Latvia probably. Yeah, probably. Maybe you maybe Riga outdoor or Yes. So, okay. Thank you very much. Jakubs vēl grib mums vienu lietu pastāstīt. Latvijā ļoti iespējams drīz mēs medīsim ar lokiem. Un tad visi ārprāts ar lokiem nevar trāpīt. Var trāpīt, piemēram, Linda, medību žurnāla redaktore, iepriekšējā izstādē, kas bija Dortmundē, ja, ļoti precīzi, ka visi vācieši bija šokā, to var izdarīt. Un īsumā lokiem arī paredzēts un parts ir izstrādājis arī vienu tādu tēmeklīti. This one, it's a product that was designed to use with the bow. So you can mount it sideways like this with a special mount to a bow. It's a thermal scope with the rangefinder, also ballistic calculations suitable for the bow. But you can also use it on a rifle or you can use it on a shotgun. Our purpose or our solution to use it in Poland is, for example, for the raccoon, because you can put on a shotgun and shoot raccoons. Tā kā interesanti. Būtu interesanti tiešām ar loku pamēģināt, lai tas darbojās. Tā kā šitā arī vēl viena lieta, un to mums arī noteikti vajadzētu notestēt.